یکی از کوچه‌های جماعتی غازیانی ноҳияи باباجان غفورов به نام سابق رئیسی این جماعت یلدوش شوکیروف گذاشته شد. با اشتراک رئیس جماعت غازیان موسی عمرов، نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ноҳияи باباجان غفورov و اهل پیوندان و همکاران مرحوم پرده از روی لوحه کوچه‌ای به نام یلدوش شوکیروف برداشته شد. لوحه یادگاری سابق رئیس جماعت غازیان با قرار مجلسی وکیلانی خلقی ноҳияи باباجان غفورov даъвати шашум از 5 مارس سال 2021 تحت رقم 1 کۆچаи دӯстии ҷамоат به نام یلدوش شوکیروف گذاشته شد. آنها با مهنتی خلال و صافدلانه خویش نه تنها در ناحیه و ولایت بلکه در جمهوری نیز محبوبیت پیدا کردند. یکی از آنها مرحوم رئیس جماعت دهاتی غازیان شاکیروف یلدوش یوسف جان می باشند که امروز برای ابدی گردانیدن نام این شخص معتبر یکی از کوچه‌های جماعت گذاشته می شود. یلدوش شوکیروف 15 августи соли 1961 дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби миёна соли 1979 ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил шуда, онҷоро соли 1984 хатм кардааст. Юлдош Шокиров аз омӯзгори оддӣ то вазифаи директори мактаб, раиси ҷамоат, сармутахассиси шӯъбаи кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. соли 2016 ӯ аз нав ба вазифаи раиси ҷамоати ғозиён таъин шуда, дар ободии ҷамоат саҳми назарраси худро гузоштааст. ҳамин тариқ ёди неки некон аз ҷумла хотираи неки Шокиров Юлдош ки умри бобаракати худро ба кори пурмасъулияти маорифи кишвар ва хизмати давлатӣ бахшидаанд исботи гуфтаҳои боло мебошад. хизматҳои шоёни Юлдош Шокировро ба назар гирифта, ӯро ба унвони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон медали Жуков, ифтихорномаи раиси вилояти Суғд ва раиси ноҳия қадршиносӣ кардаанд. Номгузории Кӯчаи Дӯстии ҷамоати ғозиён ба номи Юлдош Шокиров ҳам ба хотири гиромидошти ин инсони заҳматкаш рӯи даст гирифта шуд. Юлдош Шокиров 4 ноябри соли 2020 дар синни 60 солагӣ дунёро падруд гуфтааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.